Pa s obzirom na to da je ovo prvi festival guslara Srbije koji se održava u Užicu, veoma mi je drago što sam prisutan i što je dočekao taj grad da postoji festival koji će se održati u njemu. Gusle su u svakom gradu, u svakoj državi koja je na Balkanu, njegove tradiciju našeg tipa su primijenjene i veoma rasprostranjene. Tako da u svakom gradu treba više probuditi tu smisao o guslama nego je naučiti nekoga. Jer siguran sam da u ovom gradu postoji veliki broj ljudi koji sluša gusle, koji prati gusle, samo što nisu dovoljno upućeni, nisu dovoljno ljudi ne razumiju da trenutno postoji toliko mladih guslara, toliko guslara koji njeguju na pravi način gusle i baš je ovo pravi pokazatelj za to na koji će način publika da se upozna sa guslama iz današnjice i znači sa današnjim guslarima, mladim i ostalo. A što se moga guslanja tiče, guslanjem se bavimo od 9. godine, evo već nekih 15 godina, tako da u tom periodu uvijek napominjem koliko je mladih guslara malo bilo. Vremenom su osnivane škole gusala, radilo se na tome, na ekspanziji gusala i sada je to na baš jednom velikom nivou.